Dalam perubahan semasa dalam industri otomotif ni, semuanya moving forward, bergerak ke arah EV ni. Datang teknologi EV ni. Apa dia sebenarnya kemahiran-kemahiran yang pelajar-pelajar ni perlu tahu, ataupun mereka yang berada di dalam industri otomotif ni? Dia tidak menggunakan petrol ataupun diesel, bahan api ataupun mineral product, dan dia tidak menggunakan engine oil. Berlakunya satu teknologi changes yang 360, right? Di mana kenderaan tersebut menggunakan current. Dan di situlah you perlu ada acquire satu pengetahuan baru tentang electricity contohnya. Dan bila you sebut tentang EV, kenderaan EV ni selalunya ada dengan ADAS. You masa dengar kan ADAS ataupun Internet of Things, all this lah. Ataupun kita panggil over the air punya software programming. Kalau you tengok kereta EV sekarang, consumer akan call dari rumah, lampu saya menyala, you daripada pusat servis, you boleh check pakai satellite, check kenderaan tu. So pengetahuan inilah yang pada saya, you orang perlu dari semasa ke masa kena asah. So you kena acquire teknologi baru, di mana saya rasa kereta EV kebanyakannya semuanya mobility. Kalau you tengok, especially kenderaan daripada China kan, dia agak canggih kalau dibandingkan dengan even Tesla ataupun kenderaan dari Jepun. Mereka mempunyai kenderaan yang kita kata mobility, yang semua main dengan software. Di situlah skill itu perlu di-acquire sekarang, daripada sekarang. Terutamanya you orang budak muda, dan I would like to suggest, kalau boleh, you jangan banyak sangat dengan internet tu buang masa. Sebab dalam internet tu banyak maklumat, contohnya di YouTube kan, untuk dapat knowledge ni lah, selain daripada formal punya classroom and so on.